ibanga ry'Imana rirakomeye ku buzima bwawe. Icyo Imana yakubwiye ntabwo ibeshya, ntiyivuguruza, bihinduka. Komeza iyo nzira watangiye, niryo banga ryawe, niyo hari urufunguzo rw'ibyo Imana yakubwiye. Imyaka ine je ntari kumwe n'abadamu, imyaka ine hafi itanu ntahahira abadamu, ntamurira urukwe kumwana, ntabitaye ku bantu b'igitanga. Amen. None uko byagenze, mama abyara yaje aribwa ati njyewe narabyara, njyewe ariko urebye ababyaye baza bagenda nari mu mahanga, nitwa umudiyasipora kabacu. None umudiyasipora yabuze inyarwanda, yabuze idolari, ariko nuko bw'Imana Imana ziratuba ku kantu reka amajambo y'Uwiteka bakomeye. Ariko iyo utayatwaye ibimenyeshwa zagenda mu muji ukazusanga ikuno rirameze gutya, wagenda kuri ukazusanga abandi bagize kwa kundi bituma uturumuri tisi ukareba nanjye byari bihari. Ariko byo byose byari bishaka kumenyeshwa, ariko ndabirenza amaso, ndabyima amatwi, ntukabe bikwiriye kugira ngo umukunzi wawe ibanga ribaritwara neza. Icyo kintu wakiriye, icyo kintu wabwiwe, ni nacyo ugeragerezwamo, ni nacyo uzohemberwamo, ni nacyo uzuzurizwamo, ni nacyo uzoherwamo icyubahiro. Icyiza no kubanza kukimenya icyo ndimo, ni icyo nabwiye, ni icyo ukuri. Niwamenya uko ari cyo, nawe uzigihagarare mu neza. Iyo akiguhaye niyo kwizera, iyo akigushizemo yitwa gitangaza, iyo akigushizemo iracyakora. Nagatware ntabwo zirahinduka. Guterana n'abana bawe, natwe turabigushimiye kuko Imana igira neza. Dushimire kuko Imana yabikoze, kandi Imana ikora n'Imana. None mwami Imana dushishije bugufi no gusaba imbabazi mwami Imana ibyo twagendeye mu byose. Kristo utweze gutunganya kugira ngo ijambo ryawe rigiye guca hano hantu rigire ikimazi mu mitima yacu. Ndakweretse mwami Imana umukozi wawe, ntaba ari we ariko aba ari wowe ushingwa hejuru. Kristo Yesu acishwe bugufi uje hejuru y'Imana. Ndakwingize Kristo utegure imitima yose y'abari hano hantu, kugira ngo mwami Imana ijambo ryawe rigiye kuvugirwa hano hantu rigire icyo rikoze mu mitima yabo. Kandi ndakwingize mwami Imana ntihagire umwami Imana w'umuhombe. Ndakwingize Kristo Yesu ikivugirwa mu cyose mwami Imana uduhe kugikora. Kandi mwami Imana ndakwingize iri jambo mwami Imana rize guherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ugukora kwawe mwami Imana kugaragare kuri Imana igira neza. Ushimire kuri Imana y'icyubahiro, kandi ushimire kuri kano karyo keza uduhaye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Bemezanya umutima wanjye, nasawe Mana kugushyira hejuru. Bemezanya umutima wanjye, hari byinshi Imana yagiye iramba mu buzima no mu myaka imaze mu gihugu cy'u Rwanda, ariko muri byinshi bikomeza n'ubwenge bwo mu rugendo bwo gukomera ndetse no gukora bihesha Imana icyubahiro mu rugendo. Ubwenge nagenda kumurikira kurusha wanyu, mufashe munkize amashyi tumukomere Imana.
kandi nishimiye cyane mu rugendo n'ibyo sengera nanjye yavuze nanjye tuza gushima umunsi umwe madamu wawe ntabwo nshimye madamu wawe ahari ariko tuza gushima madamu wawe nongeye kandi gushima Imana cyane kuba uwo munsi igitangaza ibihe byabereye mu gihugu natwe byaratugezeho ariko uyu munsi nteranye ndi kumwe na madamu. Amen. Madamu amaze ukwezi yimukiye mu Rwanda n'abana nibyo nasengeye igihe kirekire Imana yabimbwiye igihe kirekire ariko ibyo bije mu gihe nk'iki. Imana yishimye. Ndashimye cyane kuko ubuyobozi bw'itorero muri abayobozi beza kandi ndashimana kuka protokole yakoze disipline rero tuzana nanjye mubafashe kubigisha kuko disipline nabonye kandi rwose ntakabuye mukomera amashyi ko ntakabuye imvura biradutangaza ntanuba bimenye uko biri ariko icyo nzindu bibyina ishaka ariko bigiye gukora ariko icyo nzindu bibyina ishaka ariko bigiye gukora haravuga ngo nuko amubwira ibyari turasoma mu izina rya Yesu. Abacamanza igice 16 17 haravuga ngo nuko amubwira ibyari mu mutima we byose aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe kuko nabaye munaziri w'Imana uhereye kiva mu nda ya mama nakogoshwa imbaraga zanjye zashyiramo gacobora kumera nk'abandi iyo ijambo ry'Imana. Dukomera amashyi twongera dusome umuco mwiza turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 16 wonyine hama turazingana Bibiliya zacu. Byakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 16 haravuga ngo hanyuma y'ibyo uzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi
yaguye zasanga hasenyutse porutayo yihagarika ubwo n'ijambo ry'Imana. Ngiye kwiga mwicare mwumve neza. Ngiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma yo kugendera ibanga ry'Imana. Hanyuma yo kugendera ibanga ry'Imana. Ibanga ni iki? Ibanga ni ikintu bwirwa n'umuntu ukabwirwa ahantu hiherereye mukaribwirana umwe kugira ngo ububakwe kandi yumve yubakitse. Hari umuntu ushobora kubwira ibanga bamubwira akumva araruhutse, yabikubwira akumva ibyari bimuremereye biraruhutse. Ibanga rigukiza ryari? Ibanga rigukiza mu gihe waritwaye neza. Ibanga rigukiza mu gihe waryihanganye. Ibanga rigukiza mu gihe waribwira ukwiye kurigira. Ibanga rigukiza mu gihe warivugiye aho ukwiriye kurivugira. Ibanga rigukiza mu gihe warivugiye mu gihe ukwiriye kurivugiramo. Haleluya! Iyo ubwiye ibanga udakwiye kurigira, nta mpeka rigomba kukwica. Iyo ubwiye ibanga mu gihe hataragera, rigomba kukumerera nabi. Ibanga rirababaza, ibanga rirakomeretsa, ibanga rirasenya, ibanga rirasuzuguza, ariko watwaye ibanga neza. Watwaye ibanga neza. Ntabwo birangira ibanga ritigaragaje icyo ryaje gukorera mu muntu. Mbere y'uko rikora ibyo hanze, ibanga ribanza gukorera mu bwo yabwiwe, ribanza rikakubaka wewe, ribanza rikaguhindura wowe, kandi ibyo yahinduye muri wowe biza bigaragara hanze abantu bose bakwikoresha. Ibanga umuntu abantu baba mu gihugu jewe mu Burundi, nabonye abantu bahungisha kuvuga bagusaba amahanga. Haleluya. Bakamuhungisha bivanye n'igihe, bakamuhungisha mu gihugu bakamujyana mu kindi kugira ntange ibanga bivanye n'ibyo wubatse. N'Imana iremera yuko uwawe imuhungisha ibibi kandi ibibi bihari atari ikindi ariko ibanga yashyize muri we. Iryo banga rikamujyana ahantu adakurutse ariko igomba kubaka igishanga. Bashimwe. Haleluya. Sinzi yuko mubyumva. Jewe kuri iri banga narigeze kuba mu bintu byiza. Narigeze kubona icyubahiro cy'isi akanya gatoya. Ndabibamo nubwo sindasaza cyane, ariko nirigeze gusaza. Aho twaca hose urabona yuko nta mushatsi ngira. Urabibona? Uruhara madamu niwe yagiye ubuntu bwo kunyemera, ariko ntabwo simbi twese turahuje. Amen. None uruhara umuntu hari abaza bagira ibibazo bakaza bambaza dufise imyaka ingahe. None nababwira ati urebe uko ungana, ariko bakareba ubutare bw'ambizi n'inkanyarira urareshya je narabyibushe usigaye niga n'aha hose ndakora wumva inyama zanjye. Ariko noneho bigeze kuba bicaye mu ntebe kugira muri iyo ntebe nari narayihawe bagasaba audience, ariko ngira muri iki gihugu ntasandara mu misozi, ndarara mu misozi. Noneho nkayoberwa wabone ariko icyo Imana yabize guhura n'abarundi b'iwacu bari bazi. Imana ni igitangaza. Iratinda kuzahura n'abarundi kugira ngo batange amakuru bavuga yarasaze. Noneho urukweto rwarapinze rumeze gutya. Noneho abantu ibanga. Noneho ntibigera bangurira ikoti, baza bangurira webwe mu bitangaza. Bakaza bangurira noneho ugasanga umugabo munini arunga yigeze kugurira ikoti, arayigurira ipantaro baza bayisubirishamo ikaba neza, ariko ikoti ndaridodesha uruhande rwo rwarapinze kubera neza. Niko bureba ariko nkaba ngenda nta byishe. Noneho urukweto hano rwari rusa na shokora.
shokora ariko iye ya gris isa n'ivubu munsi baratonze ariko hejuru ukazusigaho igikotoro urayibona mwebwe ni jewe na byabaye none asigaho igikotoro ivubu wagenda mu muhanda ukongeraho nka kaburimbo y'ubwongeye naza kubyinira Imana akabyinira Imana aho nabyigiye ku bitaro y'abantu amasira y'ibiti byagiye mu mubiri none uwo hano wese akabwira kwambitsa avuga ati byose ni ibyo bavuga n'ibyo babona haleluya ariko data akambira ngo mwana wanjye kuko wari mwizerwa ndetse nyuma y'ijambo ryawe ibanga ni ikintu kiremereye cyane jewe nashakanye na madamu ubunye tugomba gukora yubile y'imyaka 20 y'urukundo abana y'abariyaje y'urukundo beta y'urukundo ariko tuje 10 ans turi marié ubwo twebwe twaragize lobbying school twari turi no kwishuri sinabwira ngo tuze kugira lobbying school ariko twebwe icyo gihe nicyo byabaye ariko madamu twakundanye kubera ibanga ni testing ariko riragera arabanza sikwicaranya aranukanye naragihakuye neza ntabwo reka kumuvuga yumva ndakuvuga ko byari igeregezo cyane jewe yarabizi ko atuzi umusazi biriya pasiteri babwiye none akazabwira kumva nkabwira rimwe akampamagara kuko nari mfise agatelefone k'amatusha ariko yesuwe ni igitangaza ngo nabise telefone yataje kubera Imana none yampamagara rimwe kuko twinite nkagerageza kuvuga za shesheri akaza kumva yari umukuru hano majambo ndaje sireti bose ntabwo nari umugabo ariko ndamuhahira sinariko n'abana gusa abana bakuze bategera abagabo ariko ikintu cyatangaza cyari nende kurishiramo ibanga yasaza muri ibyo bintu babageje madamu ya John imana ikazi kambira mu Rwanda kuko uri mu byo nakubwiye kandi utigeze umuha dusoni ni ku rugo rwawe kandi uko wari usize byose amajambo y'Uwiteka bakomeye ariko iyo utayatwaye ibimenyesha ibanga zagenda mu muji ukazusanga ikuno rirameze gutya wagenda kuri ukazusanga abandi bagize kwa kundi bituma uturungura ibyisi ukareba nanjye byari bihari ariko ibyo byose byari bishaka kumenyesha ibanga ariko ndabirenza amaso ndabyima amatwi mugabo bikwiriye kugira ngo umukunzi wawe ibanga ribaritwara neza icyo kintu wakiriye icyo kintu wabwiwe ni nacyo ugeragerezwamo ni nacyo uzohererwamo ni nacyo uzuzurizwamo ni nacyo uzohererwamo icyubahiro icyiza no kubanza kukimenya icyo ndimo ni icyo nabwiye ni icyo ukuri niwamenya uko ari cyo nawe uzi ugihagarare mu neza iyo akiguhaye niyo kwizera iyo akigushizemo yitwa gitangaza iyo akigushizemo iracyakora agatwara ntabwo zirangirika yakoreye abandi ntabwo yakwibagiwe amahirwe yawe ukiri inyuma ubuzima nawe ukiri iwacu nta n'umwe ariko kubera Yesu yavuyemo aravuga mu byaro kwa twafibeye mu byaro na Rema kandi muragwana na Kristo mu byo data byose ijambo ry'Imana ryatwigishije kuriya hari abantu benshi muri uru rugendo turimo Imana ntabwo yigeze ireka gukoresha yababwiye jewe pasiteri yabibabwiye umuntu wese agira agahondo kiwe isuko mpondo kandi urugo abubatse bagira ngo
bavuga ngo ntabwo turi muri paradiso tuma duhondwa tugahondana ariko ibyo byose n'ibyo byose sheri niba nzanamubwira uzabaye nyinshi sheri ni nyinshi cyane ni nyinshi uza kumereza sheri wariye mu gitondo nagenda kubwira kagati wageze uza sheri ugaruka amahoro azabizi ariko kanisha bikigerageza inyuma kugira azasange mu Rwanda hariho akana kabweja abyana ariko asanze ndi umugabo mwiza ashyize mu materaniro umugabo w'icyubahiro ariko icyo cyubahiro kitaraza uzurime n'uzurebe no mu murenge bazokuvuga bakuvuge yuko wabyaye abana hanze ifate bigumye hangane izo bisobanura haleluya abagore bafise abagabo hari abari mu nsengero usanga abagabo babo badakijijwe rimwe ukazasanga babwira bagashidikanya umva icyo nicyo kigeregezo cyawe ariko niwakifatamo neza data ni data zo guhera mu icyubahiro iryo ni ryo ikamba duhabwa ntabwo ari uko twabwirije cyane ikamba duhabwa ntabwo ari uko twasirije cyane njye narizi kandi narikumva kandi no kuririmba ndabigerageza ariko ikamba tuzohabwa ni uko twageragejwe ariko ntidutsindwe ni uko twatewe ariko ntidutsindwe iryo kamba nibyo tuzohabwa kuko twabibonyeho kandi data agakomeza guhabwa icyubahiro. Haleluya. Bakishije. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yewe Imana irimo kugesera jewe nagira amakuru. Nagira ati ariko n'umuhanda wari ufunze. Mabugesera wari ufunze hagiye kubi. Ntabwo ndabutu. Ariko hari abantu bazanye impuhwe. Ari impuhwe za Satani atayizima. Wewe kamaze kusoma. Azomba kuye kurashobora ariko bagize uyu munsi. Rega uzihana papaste n'umugiye kubadoje. Uzihana ari mubigira ari ukazutahana ukagenda wabaza. Ibyo murabizi. Haleluya. Mwana wacha kugesera n'amaguru ariko mugesera je ndakunda mugesera. Kubera niho ucyumvira Imana kugenda y'amaguru. Niho natangiye kubona nanje n'ibindi abana. Aho hantu mugesera hasusukuritse nanje narahuririye kandi ni mwogo cyane. Kubera ya maguru nahonze ndagenda shika y'ibirenge byafi data umwijwe kuko namumvi nkabitwara neza naragejeje yakanda amaze gukanda hagurutse bikwiye guhaguruka maze nanjye nahagurutse ijambo ry'Imana ryapfishije hano umugabo umwe yitwa Manowa yageze ashaka nk'uko twashatse ariko bagera igihe cy'umusaza bwabo batarabona kubyara biratubwira ngo barabari bakomeye cyane ariko umunsi umwe Imana igiye kuza irabwira ngo madamu giye kuguha umwana azomurazi nuze wigira mu condition nuze ushiramo igisigisha nabyo mukanwa kawe umwana ashiramo n'inyazo ariko umugabo bivanye n'igihe arashidikanya ariko Imana yongera mu gihe umugore agera ati rero je nanje ndasanga rumva igihe rero umugabo yitwa Samson yaravutse amaze kuvuka ku by'ukuri agifite ibanga ry'Imana yarakora ibintu bikomeye cyane ariko biri kugira ngo amaze kumenya ibanga ibigerageza byabaye byinshi aragerageza muri bimwe aratsinda aragerageza Satani akindura ibindi niba baragiriwe rimwe n'utujyane Satani aracakora ariko na Yesu wacu kuba bizeye aracakora ntabwo haleluya witonde iyo ugerageza mu rugendo amafaranga abagabo turi hano ikintu kigerageza abagabo nanjye ndimo ni amafaranga umugabo iyo baguze amafaranga azajyana hasi muramaze kwiba arajyama akazajyama imigongo y'amabati akayibara neza akazumubwira ukaza witaba arekiriza wamubwira n'umwana ntabyumve neza kubera ndagira ifaranga amen ariko kandi umugabo yaroze ifaranga azabona uyu bari akumya akagaragaza integrite mu rugo rwiwe akaba umwizerwa mu rugo afise umugore neza afise ifaranga ni Imana abagabo bafise ifaranga niho
batangira kugendera batangira kubona za Gisenyi n'ihoteli kwiraramo niko bameze. Ariko rero nitanga konywa ibyo mara ni naho kugeragerezwa muri ibyo byose wize yabibuhaye Satani bagiye kugerageza. Samsoni nawe yarageragejwe nk'abandi, ariko Imana rero ntiza yibagira abantu. Yaratsinzwe, ariko icyagarutse no kunokora amaso. Bamaze kunokora amaso kubwo kumenya hano icyo nzi, icyaha gikomeye cyane. Hari icyaha gikunda kudutesha ibanga cyitwa cy'ubusambanyi mu rusengero nyinshi ndetse no hanze nyinshi. Icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'abavuga izina ry'Uwiteka tujya dutera nta mavuta namwe utoterwa n'ubusambanyi nta namwe. Ariko ikintu cyose Obadiya yarabihanuye aravuga ngo nta kintu na kimwe cyavuze mu bintu byacu kandi icyaha kitazokwigira gihishwe. Amen. Ariko rero imbabazi z'Uwiteka zirahari. Samsoni yibuka yuko Imana ihari, yibuka kandi yuko yavuganye nawe, yibuka kandi yuko yariye imbabazi, yongera kwibwira ngo Mana nubwo nahemutse namwe nicyo cyari baramwishe ntakivuga, yongera kandi wongere wiyikize, nongere gihonda nawe no kugira uyu munsi hari ibyo warataye iba, ariko Imana irahari. Wongere wisabe kugarukire, wongere utagutsinda umwanzi ibyo yagutsindiyeho, kandi wongere ugaruka ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ariko bamwe bazinjira ijuriro babonye ibyiza babikiwe, sobayo haleluya. Hari inzira z'izahabu zikayangana cyane hose, hazabishiwe ibirori, uzobayo bamwe bazanywa baririmba, bari kumwe n'abagowe n'amaraso, uzobayo ari ku misozi yera, banezerane n'ubwiza bakizuba
yashayirwa ati njyewe narabyaye jewe ariko urebye ababyaye baza bagenda nari mu mahanga nitwa umudiyasipora kabanje none umudiyasipora yabuze inyarwanda yabuze idolari ariko nuko rw'Imana Imana ziravuga ku kantu none ubazimana cyarumbye cyabaye icyo cyaromanze yewe nanjye ibyo bitusohora byose nkabona bibwira singira senge singira mama singira hango kubwira akajaja mu misozi kariye umunsi umwe nagiye kugira Imana Imana ndashaka yuko unyice sinshoboye kwiyahura gukora umukozi wawe ariko njye ndashaka unyice no kwiyahura ushaka ariko ndatarambira ngo naravuganye nawe kandi ntubizerwa nzamurikirana ijambo ryanjye kandi tugomba kukubwira umwe mu byo naguhaye ubigendere ariko njyewe ushobora icyo tuza gukora abagutaye bazokugarukira kandi abakuranze bazogukunda madamu azoza kubaha ubuhamya pasta azoza kubaha ubuhamya ukuntu nanje urumva uko nageragezwa nawe uriko yagerageza yigeze kuvuga ahantu ko yarigera kuza yisiga ngo arabe yuko hari n'umugabo uteretse naje aho nikavuga ati Imana ndafashe Imana musiki ibintu bibi ntibamukunde madamu wanje nguyu mwicara ntabwo mbesheje aravuga ngo jewe numva sinageza hakisha imyaka sinageza haba sinubatse Burundi nasize barukodesha none arambwira ati wimenye ntabwo je kwaki azobibabwira si kwaki yarakusi bikomere birenze cyane aho cumbitse baza bangirira imbabazi nabuze yo kwishura kubera nta mugabo none uko umugabo aje kandi namuzi yuko yari ari mu butayu bukomeye ariko ntazi icyo Yesu yari yakoze ntacyo yari azi haleluya maze nanone nuruka ku kibuga cy'indege ababandi namuraho cyane itoza kumanuka nk'abandi ndabyitoza mfiteyo nta banyarwanda natwaye idolari nsandazipusha noneho mwihotele ko ufise agahinda abana baranyakira maboko aranyakira ariko we aragumayo nijoro baragisha umwana akaza amubwira ugura ryabo umwana yanyakiye tubo urumva intumwa y'Imana yatereye umwana tugura ryabo uzizi papa utabwaje ukeye mu gatondo Imana ikoresha mu rumuna wanje ndamutuma guhaha ibyo agiye kugurira acabwira ngo madamu ubona ibibazo kubigura ako kana acakarare asanga muri hoteli Imana dusanze duhuye ukuri kw'Imana pasa twararize twese tukibonana bya bindi yadutse byose tuwapfa tukarira tukabona imyaka ariko kuko data yabyemeye iko bigomba gusohora
haleluya. Hanyuma y'ibyo byose, hanyuma y'ibyo byose bikugoye, hanyuma y'ibyo byose bikunanije, data azongera asabisane ahase yongera kubake, yongera kumubaka. Mashi ndashaka gusengana n'umuntu. Mashi haleluya. Ubu azima mama ruga kariya iyo yumvise yuko nzakuza mu ntara azabwira abaturage bose aza kuza araza Erika araza kuza agatumira bose bakazabona n'umuntu wese n'umubana akaza aje kuraba Erike akareba ati baranabyibushe kandi sinabyibushe ndacyari bakuru ndacyari wawundi ariko kubera ibyo Imana yavuze izi kwandika n'iyinshi mu kugendera ibanga ry'Imana, mu bagendera ibanga ry'Imana, Imana izi guhera ubwenge bwo gufata mu gihe mu rugendo rwose usigaye, ikaguha ubwenge kuko ushobora kubibona. Kigira kabiri, Imana igusiga ubwiza bwawe, uguha wese aho ugeze hose, ntibahigera babona yuko udashoboye, ibindi byose biba byarananiye babona yuko ubishoboye. Kigira gatatu, Imana iguha iyishurirwa aho ugeze hose, ikaguha ishurirwa gihe. Ndashaka kukubwira ngo ibyo urimo byose nibyo banga niyo hakubiye kire bwawe, niho hakubiye umunezero wawe, ubitware neza. Data ni uwo kwizerwa no kubikora byose. Uhaguruke usenge Imana. Yesu tukuha cyubahiro tureza kurumwami kuko ibyo wakoze birabyemeza natwe turi hano kubishingira intahe abatakuzi bose bamenye kwataye maniriho abaritwebwe mwami Yesu, abaritwebwe mwami, abaritwebwe Yesu, aho izina ryawe Data ishimwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi rudukunda n'abaritwebwe mu byo tuvuga byo dukora. Yesu tugomba wabishiwe tugushikanye imitima, ibyo dutunze byose mani ego icyubahiro wewe mani ingati yawe bihe byose abaritwebwe mwami Yesu, abaritwebwe Yesu, aho izina ryawe Data ishimwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi rudukunda aho mwakomeze ndacyafite iminota yanjye irasigaye gakeya. Je ntabwo nkomeze kuri iwasitaje kubera iseriteri yanjye ntawe uzi aho bishobora kwizimiza, ntawe ushobora kwizimiza.
namba nta kintu cyose wayishizemo sayati vuga ngo yatsi. Haleluya! Mugabo mwiza Imana ikamubwira neza izikuza umuntu ikamukuza imaze kumukuza n'abamufataho ijambo bakaza bamusaba ibikoresho. Haleluya! Imana iguhaye ijambo mu buryo bwose. Imana iguhaye ijambo kandi uhereye hano ugizeho ijambo kuko ari ibitanga kandi n'iwawe uhagize ijambo kandi n'iwawe hari ibyo batahinduye kuko ari ibitanga. Reka kurira ariyewe byose Imana yarabibonye kuhanagura umusozi yawe gahora gira amahoro kandi ntagaciro. Akakongera bizakicu bino hano banza ukuboneye none je kumubere hari ashitani deva banza rero gushumba yasezeranije Sara yukiza mu mwana w'umuntu kuri yarabikoze yarabikora yasezeranije abera yukiza hejuru muri iri kubikora wani yoraze ugikurikirana yakibihumbi abisoza biri hano mu mavuta mpagaze y'umushumba wayo Imana yamuhamagaye. Uyu mukobwa Imana imuhuje igitangaza kigiye kuvuga kandi gicecekeshwa. Imana imuhuje n'igitangaza kandi kimuhaye guseka igihe cyose yabaho kandi imuhaye irabisobanura data w'izina rya Yesu ndagushima kugira neza kwawe mwami. Uyu mwana kandi mwami yihanganiye byinshi ariko uzabamura n'ibikomere mu mitima y'abantu. Ndagushima ko wambaye ibikomere mwana, ndagushima ko umukijije, ndagushima kandi ukoreye ineza yawe kandi ikigaragaye kuri uyu musozi w'izina rya Yesu. Wicare ugubwe neza. Haleluya. Reka twongere tugende. Daniyeli agambirira mu mutima we uriya mukobwa za wino sinzi ko mukobwa uyo wetu uya Daniyeli agambirira mu mutima we naziyamurishije umutima we naziyamurishije icyari cyo cyose ituma Imana yo mw'ijuru imwizera imuha igikundiro kumwamenyeruka neza. Ituma Imana yo mw'ijuru imwizera imuha igikundiro kumwamenyeruka neza. Kumwamenyeruka neza inzozi ziyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana zishyurira Daniyeli. Amen. Uri mwiza ariko
Yesu yarijambo. Amen. Imana ikunda impano yo kwizera. Nabona asa yizera kumwe kumvira kabiva mu kwizera kukagenda. Kazagira kwizera kumvira kabiva mu kwizera. Ariko data muhaye impano yo kwizera ikomeye cyane. Reka kwizera ikindi Imana iguhaye muri icyo kwizera Imana iguhaye ikundi alaba gikomeye cyane. Kandi naho mu bantu Imana yikoreye igitangaza uzobimbwire nanje nganaje ushobora kubitaha nanje tukazobigenda neza. Yitwa kugira neza jina risobanura cyane. Ibanga ry'Imana rirakomeye ku buzima bwawe. Icyo Imana yakubwiye ntabwo ibeshya, ntiyivuguruza, bihinduka. Komeza iyo nzira watangiye, niryo banga ryawe, niyo hari urufunguzo rw'ibyo Imana yakubwiye. Imana ibahungisha, reka azabashumba azabasengereza. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Hari icyo watubikije kabone nubwo Satani yakirwanya, ariko Imana ifite imishinga migari n'ibyasenyutse kuyubura kugira ngo izina ryawe ryamamare. Tugushimira amagambo dutumyeho, tuyakiranye kwizera kwinshi mu izina rya Yesu.